Fie whātalo whātu le whaopoponga le neo tātu telefau mai Sāmoa, mo le whaafonga angalo tātu. Tino, usi mai le whaafonga. E si lia le tolu wafe tangata tā alo ma au lango wa wha ai loa le company telefone le Digicel, o lo mai moina le lātu tā le sango le lakpipa i o le nei te wila, le ua wha ingoina o le International Te Wila Tech Tournament, ma le Sāmoa Tax Association. Wa so fatasi nei le company telefone le Digicel ma por kalame le te wilo nei te usanga, ma umwhai ono lātu toso ne mai au ta alo e fast follow me fafo. Pe ama le tai valse fultanga tele au tasi pe ono lātu whae loa mai ulo ua malanga mai. Mai o se tasi fo leo wha moe moe o to tele tangata mai fafo o lātu au maia. E sa amai lo lātu te mao ainga e whaonga ai nei le nei ta amilu sanga la kapi. E le ati na e o le te mao ainga o si o tātou atino. O se tasi o vahanga tau o le por kalame o le te wilo nei te usanga, o a whātu langa whaapitoa ai le aso lo na wha, po le aso tofi lea e le malai o anga no i tua maoto le malo ele le fau. O a vai nei vaenga i ono, o le vaenga o tupulanga te le vau, o le ateita ia le angal malmana a Ferretti Hankin, vaenga lua o wha ingoina le soso o le fau mo le fau, o le sui o fisasili o le tanga ruenga o a onga, vaenga tolu, o a fianga o le ngangana Sāmoa i whaasalalaunga, o le asau no i ele sui le komiti mai le Universite o a Sāmoa i le papa ngala, tai iau matiu Dr. Matawai tautunu. O le vahenga wha o le tā ua o le ngangana, sau no i ele waa Sāmoa utuwa. Vahenga 5 ngā whatausi o te mai tai, o le asau no i eisali au awalo, ma le vahenga ono o ngangana ale motu, o a teita ia le pesta tia se loti. On se so oilea ma fesiri matali mai tangata o le a whaatasi le por kalame, ma tāpunia i lea por kalame lea stofi u fofoina i le itu lai lua i lea awa uli. E ui olo o alu por kalame o te wilo nei te usanga e whaanga solo, ai olo whaanga solo e whai ma whontanga whaavao malo e iai le whontanga le sprep le olo whaia mai Sāmoa le vaiaso le nei, le e lua se fulmaltasi atunu o le Pasifika o lo a wai meo lātu sui, e whātau tei ele lātu whono mo le te mua tanu mai le Covitis furuiva, le na mutai le tele o whontanga le whaalapoptonga le sprep. O le whātasi mai o ia whontanga i Sāmoa to e vāwa ai whātātia por kalame whaamalo si ai, le whaangaso longo por kalame whātātia mo le lua whelua se fulmal whā. O le whionga te mai tai pānemia fia mena o mi mata awha, na ia te Tala alo ia ina le whontanga se saunuanga whaapitoa, le sa whaatu teia il whalitel malo le tau mea Sina Island Resort. O le nei te wila wa whaatulanga mai le ngato le to telo tangata tā whao mai mo mai le atunu mai isi atunu, ai o tātou la foi tangata, ma malo whaalolungi o lo usuia mai alatu whontanga whaavao malo i o tātou lau ele. O le asotofi nei o le atau nuu mai ei whanua le president o le ekalesia sa fitu le tūlangi o le Pasifika. E asia le ekalesia ma fsota i mon tangata ma taitai o le ekalesia i Sāmoa. O le taunu mai le president o le ekalesia Pastor Glenn Townen, le a whawhau mai il vaenga o leo mai le malai waalele le tai au le asotofi, angai mai le no whanga au tua le ekalesia i le vaia, ma whai ei le tūla i whaaloalo malu le malo ma sisina le tanga vai. So ai ma o onga whaapitoa moto ia ina te akono le ekalesia mwhai au. Au le afo li tūlai tolu o whaatatia mai, e wheilo ia tuai le taitai o le atunu, le whionga whia mena o mi mata awha, mos te talo whaamanuia whaapitoa mō lana no wha inga. E iel fua whanga a mai au na malanga le isa vai mo le aso wharile, a nga i tutuila, pe a toi te liu mai le aso lua le vai aso fau, wa iei foi le fuafuanga i wheilo ia tuai le ao le malo Sāmoa, le whionga tui maleli whano vale toa sohalo vi le lua malmasiofo, e whaia foi se te talo whaapitoa mo le whaamanuia ina, le la ua ngā luenga tautua e taita ia le atunu. O le afoli tu lai tasi le aso lua, e toi te liwai le whainga malanga. Wa tutu whaatasi mo nei le autu stala ma le au whaasa lau le Pasifika, e fausia se tū la whono e pui ai le tūto atasi o le au whaasalalau, ma le au tū stala le Pasifika. O le whontanga na tū whaatasia le whaalapopitonga le APU, po le unia le au whaasalalau a asia ma le Pasifika. Taluai le whaiti tia peo awa noe maua e tangata lau tele whaamtalanga moni ma le sao,
Taluai le le ai o se sa o le tonga matau mia le ia te tau o le autu Tala, ai me se lava i te tono malo fa demokrasi e au fiai ma Sāmoa. Ma ua vea le matulanga wa le mawhai uno lātou wha ai loa tala moni ma le sao, ai o se tūla fono le a fausia, e mawhai e un tutu atu ma le fefe ma malu pui le autu Tala, e wha ai loa atu tangata lau tele o le atunu, mea moni olo o tutupu manatia, e te tau no lātou se la fia. E le mai al fon tanga sa a waia tu ye le pulo le fal televise a le TV tasi, ngalu ma le mana fai e sea ma te feo. Wa yo e fata se e fai ni au onga mani por kalame fa ala wiloa. E fai loai au wala lo puni ti ai ngā ruenga fa tu Tala, e na i mawhai o na sa o loto le fa tinonga o lato ngā ruenga i te tonu o malo fa demokrasi. O tala fawio le ni yaso, ma rielu tātou tunu i fe au mga ruenga o whenga iei, fa soifoia.